Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni Pagayam Rosito ti Kabugaw, Ilocos Sur. Ngayon yornos para iti script ni Nestor Marcos. Kastoy man kilinawon ti surat na. Ken ka Manong Roger. Maburiburan ak unay iti agdama aparikot mi iti asawak. Dahil tigapuna ngayon kamang kukin ka na ito ay Manong Roger. Bareng no iti pan nakaidrama na maipaayan iti solusyon ti parikot mi. Ada kami matlaeng ti akin partwat wano nakaigapuan ti pagparparikotan mi unay iti agdama. Kastoy man ti rugi ti amin. Winay, ilukat mo tiri daw kat sangwam ni Jigaw. Diyan kaya tatang, nasakit ti ulo. Saan ka man ngagpambar? Ilukat mo tiri daw kunak. No di mo ilukat, rak-rakag tirikap to silid mo. Lukat mo. Unay kayo mutan tatang. Apay nga minapilitan daklata sumangoy ti Daji a Diego. Kaputa na kababain, no di mo sangwain. Nakaadayo tinaggapuan na lugar. Sa di mo sangwan. Madia, Diyak kayat Daji a Diego tatang. basta sangwam. Kasaritam. Nasaya at man, tanaparwar mo lang ni Winnie ti silid na. Kat napanamula sinangaw ti sanga ilay. Una, kay bagak arak-rakag tirikap ti silid na. No di rumwar ang mapan mangsango ka ni Diego. No apay kat nga may nga dayo tirik na nakin ni Diego. Idinto ta gwapo mo't kan baknang pay. Un nga raw, awan ka no ti sumgaradot dot na kenkwana. Angam kulakmay, amasursuro na nga ayatag. Siguro lakay kat Daji a Bernardo ti kayat na. Tatunggal umay agpasyar, nakaragrag sa kamang sangukan kwa na. Nay tamot ti madlaw ka, akas lakayat na. Angam no dahin dyan ti pakiasawaan na, ay. Awan tumanan ti pakairanudan. Tapana tayo lang nga mamirmiraot na dyan. Ay agpaysot ako namlakay. Isungay karigatan ta nga isuro ti anak ta ni Diego ti ayaten na. Pagawid akong tataros ito. Katagyaman na kiti panang pasangbayumanan kanyak diti palayo. Awan anyaman na barok. Ay, agura ka. Kaadaman pa'y damagag. Anya rata, kumusta may ti panagdaton mo iti anak may? Ay, narigat tata. Pakipot ti balasang niyo. Ay, saan ka amaawanan itinamnama barok? Bayam, nakasarita min tumanan ti anak may. Alaman na ro tata. Barang aklunan ng tumatlang ti ayat ko. Ay, sakti makaam mo barok. Iso di ka agsulsulit no may mangpasyar ka ni Winay. Ore man, umay ka man no bigatan. Anya? Amangan no kaumadak nga agara umay tata. Ay, lusak, ay sana barok. Kasano kumaama umakamikin ka. Ilinto ta nga, no umay ka kit, andala tabit-bit mo apara kada kami ka ni Juanay. Anya nga roti kayot yun tumanan nga itod ko kada kayo, inton umayak tata. Ay, nakababain mo't na no sakti mangibagay ti regalong baraw. Saan kayo nagbabahin? Sige, ibagayo. Dahil sunto ti katangag inton umayak manan iti balayo. Ay na, nagsayaan ka talaga baraw. Dito man nga ron, state side nga arak. Dahil talaga yan. Un tata, ado ti state side nga arak a koleksyon ni Papa. Isunto ti laak nga itad ka na kayo. Lakay,
Kita man no napintas kan bagay kumulang ti kaus ngen regalo ni Diego. Ay, bagay na bagay bakit? Kaskala imubing iti day taasur mo. Agpaisaw. Uy, kaskala pimintas iti talo adigos iti day kaus mo. Talaga nga amulat ta na dya a Diego tigat gatangan na para kanyak. Oray may sa ti admirer ti anak tano kas jay anak kasagsagot. Saan na pa yan napasumbat ti anak tangam rigalwan na ta? Anyan tulakit din no maasawa na. Ay, kayat ko talaga apare ti anak ta na dya a Diego. Ta saan anaimot, managisagot. Ora siya. Kaya't kumat-unay nga iso ti pakiasawaan ni Winay. Iso na lang ta... Taan niya, adda ka di madilaw mo kenkwana? Ano ti tatuna? Kasla nakabutbutang ko damom amakita. Ay, wun nga rudlakay. Kasla mabutengak ngagpaiso, hindi damok ang makita. Katatumot ti amin na pasutibagi na. Agraman gurong kadatakyag na. Saan nga tangagin si singputlaang dayjay? Saan nga tamot bakit? Tano umay kit, nadayaw mo't kadata. Sa bagay, ang mapay mo't ngamen, pinatatuan na amin na bagbagi na. Kaslamo lang naggapon iti pagbaludan. Bernardo, jay nakamotorsiklo adimtang kita ruwar kinaladan. Sigurado nga umay napasyaran ni Winnie nga anak ka. Ay, sa batag, ibagak nga awan ti anak ka. Ya kahit apasyaran na ni Winnie. Sana mabalin nga iso ti makagunon iti ayat ti anak ka. Awan, pakairanudan ken kwa na. No iso ti pakiasawaan ti anak ka. Tatang, apaya saan mo tan adimano ni Bernardo? Idinto ta nagchat kanyak itay, ngo may nakpasyaran. Imbagak nga awan ka, iso nagawi dag. Anya? Kat no imbagak iti chat ko nga daak dito'y balay. Apay nga imbagayo nga awanak. Diyak kayat nga umay nakapasyaran na diya, Bernardo. Iso nga imbagak latan nga awan ka. Unay kay mo tan tatang. Apay kami nakahikayat mo unay asangon na diya, Bernardo, no umay dito balay. Gaputan na singpet, kan gwapo tatang. Ay, lasing-singpet ani Diego. Kan managisagot pa'y. Idinto tanay diya, Bernardo. Awan pa'y pulos ininted na. Apay nga agsapol kayo iti regalo kadagiti admirer ko tatang. Saan mo tasapsapulan na ita kaninanang mo? Ang isot pa kasintiran may no na imot wano na parabor na. Gaputan ni Diego ti kanayon nga dabit-bit na regalo, tunggal umay nakpasyaran. Ison tinas asideg kada kayo tatang. Tumpak. Amo na ngamin ti mga ayaw. Bayan nyo tatang, ibagak to kini Bernardo, ano agpasyar kat mga witmot iti regalo na para kada kayo. Ay, saan mong ibagbaga anak ka? Tano amo na kung pati mga ayaw. Voluntaryo ko bumitbit iti anyaman na may tad na. Ngam awan mo tapulos. So pagkunaan may nakulba no imot na dya Bernardo. Lakay, apaya nakarupangot ni Winnie, ita egsarsarita kayo. Naibagak nga may nakulba kan imot ni Bernardo. Kasuron na dya nga imbagak. Apay nga min nga imbagam kunkwana ti kasjay ngay. Saan ka din agpaiso ti kunak nga imot na dya paggugustuunan ni Winnie nga agar-aram ken kuana? Napuuta maun nga dabit-bit na regalaw sipod umay pumaspasyar dito balay. Ay, awang pa apulos Saan akaslakin ni Diego? Ano umay adda regalo nga itud na kadata? Hosto. Kasta kumamot at aramidan na dya Bernardo no amunat mga ayaw. Ngam pulos may. Talaga anakulbait kan imot na dya tao. Iso ajak kayat nga iso ti pakiasawaan ti anak ta. Lumaya ka. Sino nga tayo na ito? Si Kamo, Diego. Uwan tata, adak manan. Ay, nagsaya aton ti kaadam.
Andamanan bit-bit mga imbay. Dahito na di kid daw yung estate side na harap tata. Ay, apuray ka na kinasaya at mun baraw. Sige, sumura ka nga rin. At nakadimot lang ka na kayo, tata? Anda baraw. Anday si kusina. Madamang agin, inaw ka nagitinanganan may. Sa pala ko ma, taklunan ng ti ayat ko, tata. Ay, sakti makaam mo baraw. Kaduwanak ita sumangaw, ita anak ka. Apay ngamin nga ipilit yung kanyak ni Diego. Idinto ta saan kumot nga ayatan day ta tao tatang. Ha? Ay, may mayat nga iso, ti pakiasawaam. Saan ka akayat, Diego? Unay matay ta na sa umuwi ni. Iparupang matlatan na di na kayat. Tapno sumardeng kan Sino ka mga araw ti kayat mo? Dahil ja Bernard daw nga ingat imot. Awan pa'y ti planok ang makinobyo tatang. Makiasawa kan. Tadakat ka rod agay ayat unay kan ka. No pilitan dak ang makiasawa, kay kayat ko ani Bernardo ti pakiasawaak. Ha? Ay, sana mapalin. Di mi kayat ka ni nanang mo dahil ja Bernard daw. Kasta nga agpayso, winay. Anya nga mintisan nyo akayat kini Bernardo nanang. Gapaw, ta di na ammo ti mangay ayaw. Di na ammo ti agisagot. Imot, ken kang runaan na. Awan na ranyag ang masakbayam ken kwa na. Tapada tayo lang nga mamirmiraot. Leta. Naibaga amin na ni nanang mo ti saan may pangayatan ka ni Bernard daw. Sa amayat ka man mo no saan. Ni Diego, ti pakiasawaam. Diyak kaya tatang. Saan na kami ti isurom? Diego, tulagan tayon ti aldaw ti kasaryaw. Wala nga saan nakmat amaayat ni Winnie, tata? Nana? Masursuro na kantong ayatan. Da kami ti makamaw. Winnie, apa yan nagawid ka dito balay? Dinto ta kakaskasaryo ka ni Diego. Wano, umay mo alaan kita do mga arwata. Saan tatang? Apa nga ron may ka? Diyak kaya ti makiden na kini Diego. Diyak kaya tagyan iti balayda. Anya? Tapay adi mo kayat. Dinto ta dududwa kayo si dakala balayda. Tadamot iti Amerika dagiti nagannakken kwa na. Kastamot dagiti kakabsat na. Kay kayat ko dito'y mutla ang balay ti pagyanak. Ay, sana mabalay. Agsubli ka iti balayaw. Agyan kan iti balay ti asawam. Saan ka di ada kami ang naganak mo? Lakay, kaslamo la ason, ngay nabog mo di anak tay may dito'y balay. Kapunta di kayat ngagsinada ka ni Diego iti pagyanan na balay. Agasawa dan. Rumbag lang agtipon da iti may sa bubong. Ala kasapay la kumata masursuro ng tumo lang ayatan ni Diego. Awan ba panan na no di na masursuro nga ayatan ta agasawa dan. Nasakit unay tinakim na kadata. Gapu iti panangipilit ta ang makiasawa kin ni Diego. May mayat ni Diego anak asawa na. Tada pa kay ranudan. Angam no na dya Bernard daw, tinakiasawaan na, ay awan latam mo kaon. Ay una, sigurado nga agdildil to iti asen, no da dya Bernardo tinakiasawaan na. Ay, nakarubuata kon, mabalin kong timapan. Ay, walay, papanam. Naman, nagpasyari jay balay da Diego. Ta mailiwak mo titi anak ta. Talon abulan, asaan nga pimasyar ni Winnie dito'y balay. Kaya't kumot ako mustaan at ikasasaad da adwa. Ay, saan ka mapan? Taamangan no surutan na kanton ni Winnie, intun agawit ka dito balay. Saan nga tama? Mas dawak lang amin. No apay adimutan umay dito'y balay ti anak ta. Siguro, kat nasursuro nan nga inayat ni Diego. Kat di nan maadaywan tiyan niniwan na. Paingata, adimot la sumangputan ni Juanay. Anya nga tangagpayson ti sitwasyon ti anak may ti sinong ni Diego nga asawa na. Ay da Rosito, Rosito lakay. Apay? Ay da,
Ay, nalakay. Apay agsangsagit ka si Mang Patwaneng. Ay, Anya ti kasasadi anak tayo ti sidong ni Jegaw. Nakakutkutungan ni Winnie. Anya, apay nga. Kano kanayon da kanumot nga agapakin ni Diego. Anya. Sigurado lakit day, ajay anak ta ti mga apag ni Jegaw. Ta siguro, di nalata maawat na iso ti nakyasawan na. San mo taday tati rason no apay nga agap-apa da kanayon? Anya nga raw. Ado ka no, ti bisyo na Diego. Mamarta, babaero, sogador, kan nagararamat pa iti may parit nga agas. Anya. Apay nga raw na di man la umay agipulong jay anak ta kanata. Gaputan no pumanaw ni Diego. Ipupok na kanumot ti anak ta iti silida. Kandadwan na kano tapnusan ang makarwar. Malmaltratun na ti anak talakay. Anya. Sana mabalin na ito. Nakita nga dapay dagiti limit litem ka dagiti takyag ken gurong na. Ken adapay nagsinsinitan iti sigarilyo iti lupuna. Minalo ken sininit na kano iti sigarilyo idi nagaraamat manen iti may parit nga agas. Ay, saan ko ang mapalabas na kitang aramidin na Diego iti anak ta bakag? Kaya't ko ang makita ti sitwasyon na. Inak iti balay na. Sa pala ko ma, saan ang nakapupok ita ti anak ko iti silid ng agasawa. Kat umay na ilukat tiri daw. Tatang, Anak ka. Agpaisaw ti ko na ni nanang mau, nagkutong kan. Kan, ano ti kamuol, kas kada, ano ti litam iti bagbagem. Agpaisaw maltratun na ka ti asawam. un tatang, Apay nga roon, adi mo man limbagbaga ka na kamay. Umay ka, iawid ka ni Jabalay. saan? Tiyak kayat. Da kayo tinangidurun kanya kiti impyerno abiyag. Kalpasan na, kayat dak nga langunan. Naladawon tatang. Bayan daklatan amatay iti sidong tinaranggas nga asawak. Kayat kung ti matay, tamnong patinggamot ton ti panagrigrigat ko tatang. Kayat kung ti matay. Anya. Manong Roger, dahito ita tidakkel a problema mi iti asawak. Malmaltratwa ni Diego ni Winnie nga anak mi. Daiti panagasawa da, kat rimwar ti husto aburi ti manugang mi. Adugayam ti bisyo na, kan agar aramat pa ti may parit nga agas. Aday ta ti rason no apay akabkabilin na ni Winnie. Di mo't kayatan ni Winnie ti agsubliti den nami. Takagura na kami unay, iti panangipilit mi iti, ani Diego ti pakiasawan na. Anya ti aramidan mi manong, pangaasim, tabalakadan nak. Tuy pagayam mo, Rosito. Pagayam Rosito, dahi ti pagdaksan na, tada kayo tinagpili, iti pakiasawaan ti anakyo. Banag, asaan ko maarumbang? Kargo ni konsensyayo ita, ti panagrigrigat ti anakyo, iti sidong ti asawa na, adi namat ay ayatan. Lupay kasta, saan pa'y analadaw ti amin. Tulungan nyo ti anakyo ang makalapsot, iti sidong tinaranggas nga asawa na. I-report nyo kadag iti otoridad, ti panang malmaltrato ni Diego kani Winnie. Adda katukad ti amin a kinaranggas. Iso asan kay kumanga agpangadwa nga agipulong kan agpatulong karagiti agrebeng. Amok akayat ni Winnie ti sumurutan kada kayo. Kayat nan ti makisina ni Diego. Ngem napasaktan ngamin. So nga agpaspasugnod. Ti aramidan nyo ay aywan nyo. Agkid daw kayo iti dispensa iti anakyo. Ket iparik nayo apag bababawian nyo tinaramid nyo.
Ipariknayo nga ipatpategyo nga anak. Ti pakasaktan na, ket pakasaktan nyo met. Kamali lang amin, ti amuyo ket nasayat a tao, jay nakiasawaan na. Ngam bidot, saan met a nasayat a tao. Dakes gayam ti kababalin na. Kasi tinaibaga kita yan, saan kayo ngagsardeng amangay ayo kenkwana. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Rosito ti Kabugaw, Ilocos Sur. Inyornos pare ti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, Kenka Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.